Pozdrav svima, kao što vidite po naslovu klipa radimo taktike za Dedus 2. Pa da ne gubimo vreme, idemo odmah na long. Prva taktika je, vi se pucate i onda oni rašaju, vi samo ovdje bacite flash. Niko neće gore da gleda flash zašto se pucaju, kao što vidite. A flash je tu negdje da bude. I jednostavno, dobar stvar, bit će flashanje. Sad imate još fore za flash. Ako ih čujete na longu, samo bacite ovako i strčite, kao što vidite vas neće da flasha, dok oni će biti flashani, ali to samo kada uđu do ovdje, tako da točnije mogu i ovdje. Naprimjer, vi se pucate s njimi, pobegnete, bacite flash i samo izađete i ubijete ga. Možda i više ako budu. Ima tu još dosta taktika, sad ćete da vidite. Znači stara fora dalje da bacite flash i on pada ovdje negdje. Također možete da bacite i ovako. Svi to već znaju, ali eto, za onih koji ne znaju. Tako da možemo krenuti ka shortu. Znači dok smo u CT-u za short ima dosta taktika, sad ćete da vidite. Znači ovo je za short, nije za side. Kad bude za B side, bit će za B, znači pratite pažljivo. Znači oni su ušli, već vi samo date op. I trebate da bacite, samo što ja ne znam to baš dobro da radim. Kao što vidite, znači fora je da potrefite ovo i ono da ode gore. Imate tu još flash za ovako, znači samo bacite gdje god možete ovdje, ali predlažem vam da bacite ovdje, ovaj tu kao levi skroz, zašto ono pada ovamo i flasha sve. A kad je lik u sajtu vi bacite ovdje, sad ćete vidjeti kako, znači samo dade op i već to pada odavno i samo ulazite tu i defate. Naravno neće to tako lako da bude, ali eto. To je za kao short. Sada idemo da krenemo ka stvarnom shortu. Ovako. Kada rašate short možete slobodno dade, znači bacite već flešku, šviknete još jedno. Što vidite, mene nije flashom, nisam se ni okrenuo zašto bacite preko i samo izletite, overite, možda dole čujete, ubijete i to je to. To je najbolje za kod oni raševi, samo dade up i ako su tu, ako ste AVP, znači slobodno nišanite odavde, overite sve i vratite. I naravno vratite sa smokom, da oni misle da je flash, tako da je to. Također imate još jednu foru, to je ovako. I ono pada tamo, jeste da će vaš da flasha, ali vi kad bacite okrenite se ovako i čim padne vi samo izađete. Ima tu još dosta flasheva, da bacite odavde flash, da bacite odavde, da bacite na kutiju, znači to se ovako radi. Tanki flash i samo je cepnete tu gore. Ali to vam ne treba, to je jedino kad oni skaču. Kao što vidite ovdje to ne može, nego jednostavno kad su ovdje gore, tek taj će da bude flashani. Tako da možemo krenuti ka midu. Znači ovo su vam taktike za mid i za lower zajedno. Znači ako rašaju kratko, logično vi ste ovdje, samo bacite ovako flash, kao što i tamo pada gore i jednostavno mnogo dobra stvar. Ali bacite na primjer ovdje negdje ili ovdje ovako uz ovu, udarite ovu kutiju, ono će pasti tu negdje i flashat će. Također bacite i ovdje flash, jer oni kad se puca s vama mid bit će flashani, neće da očekuju i to tako. Naravno ima ovdje još jedan flash, to je uz zid, sad neću da trošim flashove da ne bi radio opet restart i tako. E sad, taktika za lower kad smo već tu je da jednostavno bacite ovako kje i da potrčite i tu ih porokate sve, ali to samo radite kada, kako se zove, kad rašate lower i kad ste odmah blizu, da ne zajebete i da možete baciti oko dupli flash. Kao što vidite, čuli ste jedan cut power, čuli ste drugi, overite i tako. To je to za ovu stranu, sada možemo krenuti ka B. Pa nas ispred B ima ovdje dosta taktika sad, tako da neću baciti flasheve i to, nego samo ću vam pokazati. Tako da evo, prva taktika, kad oni uđu već, vi samo potegnete i samo bacite na ovo. Jednostavno cibnete i ono će dode preko, stanete ovako, ono će da flasha i vi samo izađete. Također možete odavde da bacite, možete odavde. Nebitno je stvar dobra kad plantaju da možete da bušite ovdje. To vam je negdje ovdje otprilike side, tako da je dobra stvar. I naravno kad se neko nalazi ovamo dole,
Možete da ga probušite, znači to je odavde neki štek, ja mislim u sredinu, ne mogu da se setim, ali mislim da jeste. Znači to je tamo negdje u sredinu, tako da eto. Kada stavite neki vaš suigrač tamo gleda, vi samo možete da probušite odavde, također i buđu. Sad ću vam pokažem tačno mjesto, evo odavde. Kao što vidite da je ovo prljavo, da je ovo kao prljavo i ovdje samo opalite rafal, znači odatle dolaze. Sada ima ovdje dosta fleški, tako da eto prva je odavde ovako da cepnete i ono će pasti iza vas i samo stanete ovdje i porokati. Također ima još jedna fleška, bacite odavde i stanete tu. Naravno možete vi odavde da bacite, možete kad ste ovdje ovako uza zida bacite i onda ćete bukvalno ceo B-side, buđu i sve to da flešate, tako da je to. I da, imate ovdje sada dosta taktika. Možete da bacite uz onaj džavu, sam malo zrgo, znači bacite uz onaj džavu ono flash, također možete da bacite tu dole ovako, da bacite i onda da izađete, također možete i s ove druge strane, ali ne bi preporučio, zato što jednostavno ono ide ovamo, oni su tu, nema potrebe, jedino ako hoćete od kuti, ono će pasti opet tu, ali vi jednostavno ako bacite morate ovdje da stanete, ne smijete puno da se mrdate, da vas ne bi uvatio flash. Naravno ima taktika odavde da bacite, ima dosta taktika, bukvalno. Ali za buđu imate još jednu taktiku, sad ćete da vidite, znači stanete ovdje i gađate ovo. Evo gledajte sad. Hop. Ali to samo radite kad su oni već na blizu, jer neće da ih uvati. Kad stojite ono pada tu i jednostavno čim priđu malo odmah to cepa. Ili jednostavno fejkate, to je jednostavno ovako. Naravno vi koristite smoke i ono padne tu i prokate. Naravno ima fora za ovaj đavo bacite, ali čim vide oni smoke, vjerojatno će da misle da su tu, ali vi bacite smoke za svaki slučaj, možda neće da pogledaju, možda misle da ste pogrešali i samo palite. Tako da to je to, možemo krenuti ka A-side. Evo nas ka A-side, znači ima dosta stvari. Jedna stvar je da bacite opet onako flash kroz ovo, druga je odavde da stanete da bacite flash kroz ovo, znači da ga cepnete tačno u ovu liniju, malo ispred, on će flashati ovamo i stanite ovako logično. Sada kad su oni kratko, najjača fora vam je odavde i tako, samo što ja nisam to dobro uradio, ali ono pada tu. Također imate foru odavde, čekate da padne i onda ih porokate. Naravno ima fora odavde, ima raznih. I da, imate čak i odavde, sad ćete da vidite. Znači nišanite ovaj đavo i ono padne i kao što vidite, tu bi trebao negdje padne flash. Vi bi do tad mogli da skočite u ovaj sajt ovako tu kod kutije, ali ne preporučujem. Ili najjači flash je po meni ovako. Sad ja nisam to dobro uradio, ali samo trebate da se zaletite, da udarite u ovo i samo da izađete ko na CSGO, na longu tu. Znači samo op i izađete i porokate. Ima naravno tu dosta flasheva, možete ovdje da stanete da bacite flash, ovako vis, svašta tu ima, tako da eto, isprobajte sami da vas ne zamaram, možemo krenuti ka TT. Evo nas, znači dok smo test spawnu da vam pokažem foru kako da čuvate, znači jednostavno stanete ovdje, otprilike na ovu liniju i čekate. Ako scrollaju, pogodit ćete ih, to je sigurno, ako skaču jebi ga, nema veze, tako da eto, to je jedna stvar. Sada, ka long, kad trčim, obavezno bacim flash ovdje i bacim flash ovdje. Zašto? Zašto možda priđe i onda misli i onda ja bacim još jedan i samo tu probam da izbušim, šta već. Naravno kutiju gledate, imate foru za smoke ovako, također kada rašite sajt, vi računite da je ovo smoke. I ono bi tu negdje trebalo da padne, tako da eto. Kada rašate možete da bacite flash smoke tu, tako da eto. To je jedna taktika za long, tako da eto krećemo ka shotu. Napalite ovdje neki scroll, čisto da provjerite da li ima i samo da bacite smoke, flash vi premite drugi, tako da eto. Naravno ovdje overite, stanete ovdje, bacite kao smoke, oni će da misle vjerojatno da je flash, koji svaki put kad ja igram CV oni misle da je flash i tu uzmem free kill, tako da ga nazovem. Tako da eto. I sad možemo da krenemo i ka B, porašate sami, ali ne morate, znači imate razne, ovo je duboki, ovo je kao manji flash, ali isto leti, kao što vidite da ono pada, ali dugo mu treba da padne.
također imati ovaj tu ispred B, to uglavnom ide kao buđi, kao što vidite ide daleko, dok ovi tu platformu čuvaju da ne ide malo sajt, tako sad ću vam pokažem flash za sajt, to je negdje odavde i samo bacite odavde, kao što vidite. Ono pada, ne pada tamo gdje su svi pali, nego pada ovdje. Tako da eto. Ništa, ja mislim da je to do ove mape, sljedeće je vjerojatno Nuke ili možda Mirage ili Tuscan, vidjet ćemo, možda i Train ako budete tražili. Tako da to bi bilo to i bilo mi je drago kad bi ostavili like i eto, ajde da probamo nekih 50 lajkova do sljedećeg klipa. To je bilo to, veliki pozdrav imate od mene.